for any adophonum aquabastronco and coma obibia sedane damunya ebre eji eja etie and summa day ebesomo e wo too much GH so gana wahala dwumedie e na ebre aso se muni aba epiesi kapa mede ebesomo na ensimbi ekoso efa abaya ntuni abaya bi ehum efa eyesofo biwi a warenu ne nsema aba bonte se gana for dodona eka edi egu ni hu efi na wo hwe de ekwo na wono na ba bonte ene eyesofo no ebebenya nkitahudie bo ne ntrene efiri wo wanfa nchiremu bia ambre gana fo enti se gana fo esusu se re ena ya re no enunti ena ema ne ba bonte kane no ebebe kansa ensem ne de na nsem ni mu nchiremu nyina wo de eba aba betu edwama gana fo ehunu emu enti abusianfo ye ni abayi aba bekata na mayembonra eye ensem no emu yeni aba enyuntuni abaya ni din ene eye Belinda na ekuya amoako adodo na nim no se Mzbel an abaya no obo abi 16 years aha wono ne ho asem na meka chese ondo waye na dwese onu onyini da still now forever young na mobeka ya mre bi atwam one eye sofo panyi bi ebebenya nkitahudie a wo bon entrene e wo social media so eye sofo meka no asem prophet Nigel ne ho asem na chese mede etu edwano wone no enya nkitahudie bi ma wo babonten ebebe boss sofo ne entrene se wanhwe entria ne sika ama no wo begu nanimu ase ama wo bia hu obema chese obema Ghana fo wo bia atenenka obi ehunyo mabone a woye ewo esum asem na no na Ghana fo bi no mka se o mu de se ya mo ba no mababa beka mo ba no mababa beka mo ba no mababa beka afi ye hu bibia bim na makwa solve mu issue ewo outside na afi moja Ghana fo na ye dwen hu se asem na akosisen anasese ni nyina mu bia mo nka bibia emfa enche enti we de ye mfiu ensem yi eba ye no saa susu se de na Ghana fo edwe no saa na ekọ edemom ya nti bibia ewa akire biemu se prophet Nigel woni Mzbel wo mo nsem no sa akosisen ya ntehwe eno ma Ghana fo wo moto wo madwemu eda na enche ye bia na wotwe ye mu na honorable Kennedy Japan akompre kon and expose the sea show ewo na tu wode betu dwa ma Ghana fo ehu enioma honorable Kennedy Japan anase enioma ekoso ewo esumase asofo ne ebi no papa yi wode etu edwa ede ma ye hunu na no ma prophet Nigel ni din ebamu ebi ena wo kiremu ese sofo yi enoma wo ye de dwuma wo die wode ni nyina babonte enum ma prophet yi na kwada wo na se kakra esiem wono so babonten betu edwa kire ye enoma prophet Nigel so wo ye ema wo hwe wo mo ansa na wo so be ye all night krampo na wa ye no ni nyina wode tu edwa ebiemu nso no okan ye efa abosh na sofo ya menkrofo binom aye na wono bu Kennedy Japan betina ase no ma ye hunu se prophet yi woni abaya bi ayeden ada a chese ho ensensem wo celebrate wo nipa kesia like obia enim no na no na Ghana fo bebre na ede wo mo adwen ekoye ekokosi Mzbel eso esanse wono na emre bia etwemu no wone prophet Nigel yi enya entokwa na se wode no eba abonten ebebe kan ne ho asem se wode ne ka ene de ekeka ehum na nunti no se ye sese wono obi adade a ene na chese yo no abesem eka na wode no ne ye da wone ne da wie ye na wentua ne ka no enunti na wama no aba abonten a woda no eka esa entina chese Ghana fo no de wo madwen ekokosi eso na eno ema Mzbel wo babonten wode ni mfonyi ebeto hon mebra exposes ne course no na ocho vindicated into ocho ya pe na bloggers nso sa so mu na wo mo efa ye no mo say we dia Mzbel ababa be kasa na ne kasa ne say nyankopon etie na asem e dia ma no etie ni su friend e de amano ama prophet Nigel ne to aded na no na ba ye babonti no de ekire mu ese
enye saa ena etie enye ye rubia ena Nigel ware no wone no endaye Nigel enindi inkita ho bia chance a wo mo betimi a classify say bia because of enunti ena wode ne kana eno na wo kire mu ese Prophet Nigel yi ene no ekọ adwen kromu edwen ye say wopese na asori ne kolo obedina celebrities so say de be ya na asori ebetimi enyini into ne one of the pastor ne din Bismarck ena womo edwen ho ena womo omadwen se womo ne Mzbel ebekọ adwen kromu na womo be yusu Mzbel na brabo mu anase nyoma ekoso ewo na busuamu na womo ede se ne ebe ya wo ba na nkono so ba be confirm se enkomhye na wo hye ede afa ne ho no no krone no na Mzbel ka se debi ontimi nyusi generational curse no entimi fa trace ya mamemesi ne ba no so se nimguase ne ho nyoma enti ontimi masa enyoma ne ensi enti no omo gitu mu se ene sade a wo be yusu na dwuma ne business ede prophecy no enti Mzbel no wo so wokokopie mu ewo asoro ho no nemom wokokopie mu ewo ho no se de nanko wo susu so ne dwen ho so be yusu ne business no content no of the prophecy no exercise all of a sudden na che se wakwa ye o ase jimifobia wugina nipa domanim na ya kan ho nsem na asem a wo kai wa wonim se emfa ho ba bi enti ye enu nti wo ye na adwen se da bi one place on tiase se papa no atimi aye dem asesa the content of the prophecy a wo mo call adwen kromu se wo mo ebe kan enu nti na wo se sofo no ofa ne se wo betua no sasika popuru duro no 100,000 ena wode ebema no enti wo ye na adwen se wo beje afa wo twensi sika ne beba enu anu no ayesa akroma de ko hwem papa ya wo mfi no Prophet Nigel emfi no enya de se wo di sika bia ebre no nti enu nti ena ma no eba abonten a wo ye na adwen se wo ba na wo ba aba be ye de aba be gu nanimu asese ne ebe ya mom ebetimi ayeden aba be kachen na said ebe ya wono ntu bitimi aba be gini sika ede efro no because said de enoma ekọ no wonye na adwen sem wo be ma Ghana fo ehunu de ekoso no by say aba abonten ama Ghana fo edwen Ghana fo esusu se ya ri a wakwakwore no ehun sika na wo gide a ene na enye saa enete nemum enkom sha wo ne no etena asie esusu ye edwen yise enkomo be hye na waje atum na wampene a wosesa that content no na offer ne sika na afi wentu no nti ne ma ne ba abonten ebebo no saa entere ne enu nti de Ghana fo esusu no enye saa ena etie na no na Ghana fo se we do oboa abaya wo boa obi ne wakwa adwen kromu sese na meka na se wakwa sesa na eno susu katua be ne ewom wo boa eyeda na wone wada kanokore no na asem elfa na asem enkono mo yentie adwenche ne bi a ebaye Ken Woody ode eba o say they are all NDC stocks and what can you expect from them? Lies, fabrications and false prophecies. Gazy is hiding the true prophecy from JM that he can't win the 2020 election and another humiliation defeat awaits him or no so at the end say oh where mo Mzbel yi mo NDC ni Nigel so NDC ni today ya na be hwehwe e de every one mo eho entro ya so wo mo be keka wo madwabo mede na da asem sa aba eno ni djuma eye wo mo edie no wo hu ne se eye Nigel wo de ensem bi ensie eye former president John Dramani Mahama e wo se no kore na ewo mu won kan che ne se 2020 election nya de so betimi awe ne anyesa se ngwase no so twen no ewo anim Sebastian Edewode eba o say God is the judge in this matter. Only God can know whether both of them are saying the truth or not. Yenu have been so Edewode eba o say hey Nigel, God will punish you. You and Mzbel, you people are just using God's name in vain. Joseph Pius Edewode eba ye o say birds of the same feathers flock together, so no wonder you people are in the same shoe. Yenia kudozia Edewode eba o say God, where you dey we are suffering. Ayim Ebenezer and so Ede o say I pity those who believe in men of godly more than they believe in God.
they will blindfold you to the point that you don't even know what the Bible says concerning your situation. Yeah, Teresa and so Edo ever was saying both of them are liars and God will punish them all. Rich Nyama Edo ever was saying, don't mind Mzbel. She has been fucked and she has been fucked by prophet and she doesn't want to say the truth. Demons. Reason one Edo ever was saying, why is she saying that the prophet owns her? It's a big lie, more to it. Don't listen to this simple thing that she just said. Francisca and so Edward they Ebayo say, God is fishing all them out. Only God knows the innocent soul they have deceived. And he is not even ashamed. He locked down the church. Down he locked down This lockdown of church has really brought us spiritual cleansing exercise in the church. Yenya eye kwabena bonzi edo de eba was saying, there is no iota of truth of what Mzbel is saying here. You want to blackmail the man of money or not so edia what they eba ye and no kafui and so edo de eba was saying, this may be the reason why she doesn't believe in Jesus. Let's pray for her. Nigel. Ebusia sa atindide we dia mintimi emfa emba wono so wo hu ne se ebia we aka ho bi entina ma abaya no nyame a wonji ni di nyina Nigel kana na wone no entia entina ma wone no entimi enji nyame endi nemom wo yusu some word bi no de akire ye de betu edwa ye nua bi so ode eba o say, Mzbel, do you really love your country Ghana? So why don't you tell us the truth? Ghanaians are trying very hard to bring out fake pastors. We want to destroy their work. So please let us know the truth behind this, and so that someone can also help you out of it. Yes, so Tracy Edia Wade ever or say, God, we thank you. This coronavirus has enlightened our eyes. So Nigel gaze with so what's it? I want to so Edia what they ever and no. I was here for said the Mzbel Eden a drink and I said no cry a what and send no didn't tell Babontain a day a year can't dine bebe dine a year Nigel no wababa betray into one drink same a jay jamunti and a woody said man and yes sir and a tea nemum a ya dream kura warm koye efa and come share on name come share no a dane and enunti ena ema no eba bonten ebebe kan sa ensem nunti mamomfa ye Kennedy asama wo kan ya wan bo bia din no mamomfa enta aga no because ono ye Nigel gaze wone no endai ebusianfo ha ena edi dwumadie no ebesi adwuntwe bia wo no fabra e otuma gh comment section share ye videos no enso fama enuanom ene adofo no na like ye videos no so efa ema ye midin ene ekwesi kapadosene ye besane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na